Omwami wange bamuwa bail ido twaje ekitali okumunona ni legal team twatuse batutola ku ipapula ebya kooti ebiraga nga omwami bamuwa bail batukoba ati nga wabisewo eddakiika ntono oba ddakiika gabaire nga 3 ku ssaawa baina batukoba ati omwami family egire naye ati abantu bagire naye tibali pati kuife tebabaire nifa bagire naye twakuba tutubaidi abanya bakobi abakulu bokwikomera the wardens twakuba tutubaidi ata family egire naye era aidye n'ebipapula ebiraga nti bamuwa bail okuva mu kooti twasoberwa twabakwawo toloza ti bali tulimba yaliyo aye nga azirayo aye we twabairawo twabaire motoka nga liri evuga ng'eva mu ikomera ng'ezira ku number plate n'eyindi abaire erindirire ddabaire motoka 2 n'eyindi abaire erindirire kuluya kuva ku ikomera so era bwe yafuluime n'eri yona yagijoininga bavuga bakola kibajaye nga dombiti zira number plate so we baide ne batukoba batyo twategere buti bamutwalire muki mu motoka edo twabairawo byansobera ni legal team twavuga twavayo ekitalya nze nalutako olw'okwiriganga kubanga nina abaana abato nabayina okwira batusobola kusigala mu Kampala naize ndowooza divaidi liwera saa mukago gw'obwire wentuukire wano ewaka nalambalaye nga tiri mumativu kubanga era omala mukola okuba otukoca ku buliri olambale mbaire ndi awo divaidi saawa 9 gwa bwire nawulira nga bali konkona gate bakonkona naatya nawamu nakuba nti rero banoni natya nakuba nti sawa dino obuyambi mbutolawa nafuka nsose fukamira nasaba nakuba Katonda niwo asinga namba mu kino ayinze ng'omuntu sobola nasituka naida nata ku light dome munumba naigulawo olwigi wembaye ndi kugulawo olwigi nawe baira bakonkona nagema esimu nakubira kyamani C1 tagemye nkubye mirundi ngesatu tagemye kubanga obwire timunenya lwakubanga obwire bwire bwa sawa dawa igulu ino so nafuna amaani n'obuvumu naigulawo olwigi bwe ndugirewo olwigi abaire kuluya yawulira nti ndowooza ndi kufuluma yakuba ati idondigulirewo ninze omwami yanditaya nkuba ati nawulira eddoboozi nga likukuba ati idondigulirewo ninze so naida kugeeta nga zina mpoiremu nga ndi kutengeta butengete naigulawo bwe ndigwirewo abaire n'abaami 4 aye nga tibali mu uniform babaire mu civilian wear n'emotoka entono tebaire drone ebaire motoka ntono ebaire motoka ya kika kya corona wemba tijetegereza bulungi either corona or makex nemundu babaire nemundu nekisinze kabiri okola ki okumala mumpoire muino natabaire nemundu mfulime mukulu yanga bali bakubya amatochi bakozesa amasimu gaibwe ngaye bali kumulika torches amatochi na nesimu daibwe bamwa ebipapula bye nga bali mu ebipapula bye nga bali mu kubati bikebere ebipapula byavire mu kooti ne medical form yogera ku bulamu bwe so ne baluwa yampandikire baluwa nga ali mu ikomera nga ali kujimpereza IT yantuka so yona bagikoze ki bakimuwaire namwigulirawo wemwigulirawo yankuba totiya
totyandize totya bandiziiza ayigulawo batukoba ati mwigalewo yayingira batukoba ati mwigalewo twayigalawo so tukobere bona basimbula twawulira motoka ngaekola tinga esimbula ngaeja so tukobere Kakwenza abere mu mbeera ki omwami bwatuuse kabiri nze ntiire ino yangumya nkuba totya ntiire ino pressure doni kunkuba ntiire ino yankuba totya batuka twatyama mu sitting room namukoba nti oli otya yakuba ati tiri bulungi mpulira nga omutima gunuma nawulira nga ndowooza n'ensigo yo nenuma tiri bulungi waire namukoba nti toli bulungi nti ojaja muki mu ddwaliro bakole cross examination. Embeera Kakwenza physically abaire mu mbeera etya? Omwami wange tiyabaire mu mbeera nnungi ngeredde obuntu ekigere ekya left kikali kizimbu era kirugavu yankobya ati bamukoba kirina kali mu anko mu kakongo ivule kuli ku kakurak era kyova tambulanga awe ali tambulanga aweneramu ekigere ekyatambulanga aweneramu kikali kizimbu ate birugavino byombi atali n'enkovu yena omubiri gwe guli ku enkovu n'edindi liri wa kuwona buwone edindi dairugala edindi dikali kwirugala balina ka tube ke bamuwa kadisiga wasobola so edindi dairugala edindi dikali kwirugala agandi galinga amabwa gali kuwona so tali mu mbeera nnungi era niwe ndogeera ssaawa lino ali mu ddwaliro. Nganze mukyala wa Kakwenza nkalina obweraliikirivu nti buli muntu yena yena amutya niwe ssaawa dino oli wanaye nkutya okutula kubwogire ng'okola interviews ninze n'omwami butindidi ng'oli munamawulire aye era omuntu ayidiramu tuluba lyonna so buli muntu yena yena amutya kubanga era n'abamweziza obwire bona era bati babaire mu uniform babaire dressed in civilian wear so tituli bukalamu kyakyensokeire kuba nti natiire ino nga bali ku nkona gate nakuba nti ndowooza ninzaira babuzi omwami yabuzeewo ekitegeeza ninzigo bakoze ki bwe bayiza okunona so tuli mukutya ne mukutya okweraliikirivu ndi mubweraliikirivu obwamaani tesobola kutambula nenva waka nina abaana abato kwegamba ndi awo tesobola kutambula nenkoba nti kanjiye kumambe ku mbaganda bange oba njiye ku mikwano gyange obambe olw'abaana njewa n'abaana bange so tuli mubweraliikirivu obw'ekitalo aye mu byonna nibaza gavumenti nti at least ezizo omuki omwami wange nga bwe nasabye bebala okuwulira eddoboozi lyange bandikiza omwami wange nga mulamu